Сізден сүрөткө түшкүчөктү убакытты турбай шахмат боюнча мырзаларга 3-орунду багындырган Бектур Сейткулов Чикаго. 2-орунду багындырган шахмат боюнча мырзалардын арасында Мирбек Сагымбеков, Иллинойс барбы? Тез-тезде келебиз жигиттер, келиңиздер. Ал эми шахмат боюнча мырзалар арасында 1-орунду багындырган Өткөн жылы да чемпион болду эле, быйыл дагы чемпион болду. Филадельфиянын балбаны. Жакшы, жакшы. Күрөшкө 2 балбан даярданып жатат. Бирөөсү Иллинойс штатынан көк кур менен, кызыл кур менен Филадельфия штатынан. Награждение саат 5-те банкетте болот. Баарыбыздар саат 5-те күтөбүз банкет залында. Кызыл куурчан балбан Эмил былтыркы кубоктон Нью-Йоркто өткөндө жеңүүчү болгон. Абсолюттук күрөш боюнча. 2022-жылы чемпион. Жанар байке сүттет болма. Жанар сүттет көчелер. Жаке брат, өзүң спортмансың. Ооба, Жанар бол. Финалдык оюн Иллинойс штатынын балбаны Филадельфия штатынын балбаны менен чыгып атат. 1-орундукка. Давай. Хоп. Жорабеков, Эмил, Филадельфия, Акимов, Айбек, Иллинойс. Биринчи место. Баары Филадельфияга сатпайлабагыла. Бүгүн катышуучулар. Урматтуу коомдоштор. Элиңиздер коомдош башталды. Баштады дейт. Мына мыякта баштады жатышат. Вертолет көргүм келет, Эмил. Вертолет. Просим. Филада көп сила. Таскайте. Как жибери? Активно көрсөткө, жигиттер, турбагыла. Жакшы. 3 мүнөт убакытта. Өзүңүздөр уккандай, Филадельфия балбаны өткөн жылы абсолюттук чемпион болгон. Штегиле, жигиттер. Айба болсо Америкага келгенде 3 ай гана болду. Штегиле, жигиттер, активно. Чемпион менен алмашкан өзү кандай
Emil bir tizeletip görçür. Рахатты. Чемпион менен күрөшкөн рахат. Көргөнгө рахат болуш керек. О, келишти. Жакындап келдат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күрөш абдан катуу жүрүп жатат. Пока бирөө дагы очко алып элек. Жетишпей калбадыңбы? Кайсы? Яма, давай. Так, азыр бул жакта главный судья боюнча оюн арганда. Грек-рим күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын легендасы. Эмгек сиңирген спорт шебери Жанар Кенжеев 80 килограммда көптөгөн соревнованияларда медаль алып келген. Кыргыздын намысын көп жылдан бери коргоп келген. Азия оюндарынын чемпионат көп нерселерден медаль алып келген. Кыргызстандын желегин желбиреткен турбайбы? Биздин сыймык экен анда. Эки балбан тирешип атат, пока бирөөсү дагы бир очко алып элек. Bir bal hareket kılın. Делай. Çat. 1,5 minutта kaldı balbanlar var. 1,5 minutта kaldı. Синий пассив. Burçan balbanına eskerti berdi. Birinci eskerti. Красный пассив. Красный действует. Ayba işteş gerek görmüş mü? İşteş gerek, işteş gerek. Жигиттер, мына болчап калган. Ayba давай! Ayba давай! Az vaqt az kaldı. Yoma git Yoma. Görgözöz balbanlar. Oy. Buna az kaldı. Az kaldı. Kança kaldı olsun? 30 sekund kaldı o. Vaqt bütün oyunda kaldı. Finaldıq oyun Illinois, Philadelphia. Birinci, ikinci mestaga güreş bolup жатат. Ayba давай! Йома давай! 20 sekunda kaldı deydi. 20 sekunda kaldı deydi. Судья айтып жатат, 1 балл деп атат. Кызылга 1 балл берип атышат. Кызылга 1 rubay veriyor. Бұл жақта Филадельфия шаарынын балбаны шашпай боолорду байлап жатат. Өтө шашпай байлап жатат. Өтө шашпай. А бұл жақта болса Айба Иллинойстун балбаны күтүп жатат. Абдан катуу чарчашыптыр. Атуу. Бұл жақта балбан келип судьялар менен сүйлөшүп кетти. А может бирдеме берип кетти. Дила! Йома, давай, bir gol çıkacaksın.
Vaqt az qaldı, vaqt az qaldı. Qana. 10 sekund. Philadelphia birinci mesdan aldı. Ayba ikincisini alıp kaldı. Eştek oldu. Arkadaşlar abdan köp görüp жатышат. Oyun abdan kızık болып жатат. Bu жақта Агаяның болельщиктері екен, абдан қиқырып жатышат. Бұл жақта Агая штаты менен Чикаго штаты финалдық ойында бетешіп жатыптыр. Азыр Чикаго штаты, Чикаго шары. Айырбашташ керек болды. Чикаго шары подачаны беріп жатат. Бұл жақта Агая штатының қыздары. Абдан жақсы ойын болып атат. Чикаго шары менен Агая штаты. Топты жерге түшүрбөй, абдан сонун ойнап атышат. Чикагонун командасы абдан күчтүү экен, анткени буларда условия абдан жакшы. Тренировкага жок дегенде жумасына 1-2 жолу барганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Yok, хорошо. Пути уверены, что вы не уверены? 4 подачаны дünle verip koydular. Чикаго молодцы, давайте. Агаяның қыздары. Sen blokta arkasına gidiyorsun.
Тупые ошибки не нужны мне. Давай. Абдан катуу оюн болуп атат. Агая штаты 1 упай. Чикаго командасы берди подачаны. Агая. Michael, упай. Урматтуу жаштар. Ben cevap verdim. Onun üstüne jol tutturmuş. Ne cevap verdim? 8-6 oldu. Ha, 8-6.
Давай, Чикаго! Voleybolda da pazartesi hoşunda versene ya. Ama Sadık'a kendi pasif oldu. Ulan oyna. Neyse. Boy sesi. Bizası ровно olub qaldı. Hər dengel. Давай! 친구 주먹 한 Yaptın.
Жақсы ойын болды. Эме байкелер бак бошоп берип койсуңар. Жолуккан кандай жакшы. Жолуксак кандай жакшы. Oy bulbul gerilip basıp da türününe Geliştin garajı parada buldun oy Gelişkere beni saldın sen bulbul geri mahvoldun oy Oy oycu Kantem ayıcaş baladı Oy yerke Çoğuşuma uygunsun Önüm bir yasa düşegen Kapile gırgına bul tüsün Kalagan selkime özegen Unutpay isteme cürsünde Oycu Anteme vurmakta baydı Oy söze Ah çirkin Байкебиz Толчаулар Кыргыз эл артисти Бакыт Шатенов агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бакыт Шатенов агабыз эзип Мына койду. туугандар кичинекей балдар ойной берсин, бирок сураныч камерага тийишпесинчи. Balдар dalaz, Asli.
Öderbek Moldatmatov. Geldiniz yani, büyük güç ve kralı. Öderbek Moldatmatov. Tosbağla, jigitler görmey kaldı ya. Tosbağla. Yaş ballar aldın ötü algıla, aldın jakşı görünüyor.
çakırganda, dasturxon daýardaganda joldaşymyzlar götürmey goýsa, Ömürbek çakırsaňar özü ile götürüp berin. Bravo. Ömürbek Moldahmatov. Oşol stol sizge belek. Oljabarov. Simbolu olgan göbüçkön. Elimizde tinçlik olsun, soğuş bolmasın. Bravo! Kırgızistan! Erkinliktin çilegi çelviresin. Alçağlar Ömürbek Moldahmatov. Televizyon işine fokuslayın. Bravo. Bekendin erkinliktin çilegi daima büyük tep düşmeyi çelviresin. Intıma Özbekin bolsun. Daima biriken yerde. Uşunday intıma kubogu. Tinçlikta, hırsızdan çıkar olunsun. Hocam babar çoğu, Ömürbek Moldahmatov. Ömürbek Moldahmatov. Nasıl biliriz? Rahmat. Rahmat maestro. Bu kuda gelir, naracılık alalım. Kuda gelir. Atene gelir, canlı var. Gel. Nar aldık açılı var.